کدام نوارهای آنهای شما پسند است؟ نام چی پسند است؟ السلام علیکم برادر. دامان معقول هستن کی نو کی میگن رستم میگن رستم کال میگن ممکنه که گپ زنیم. دلوار سفارов بهترین بلوگر دامی تاجیکستان است. بسی من دستم شکستگی بود. بخشش دلوار سفارов صدای امید барадатиҷӣ вообще умуман маъқул нест, не ки умед маъқуле, но там он делает, короче, душевный там видео. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ ба кулли тамошобинон ва ҳаводорони шабакаи садои умед. хуб бародарони азиз, мо имрӯз апаи сумангулро ба шаҳри душанбе равон мекунем барои саволу ҷавоб бо мардум. чӣ гуна саволҳо? яъне аз мардум пурсон мешавад ки оё блогерҳоро шумо мешиносен ва кадомҳо барои шумо писанд ҳастанд. яъне фикр ақидаи мардумро дар ин бора мегиранд. шумо метавонед бо диққат то охири навор тамошо кунед. хуб ман бо ин апа намеравам, инро танҳо равон мекунам, чунки бародарон дар онҷо моро мешиносанд. хуб ба ҳазир метавонед тамошо кунед. ассалому алайкум бародарони азиз. оё як дақиқа вақти шумо гирем мумкин? якчанд суол дорем дар бораи шабакаҳои иҷтимоӣ. از بلاگران تاجیک کی رو میشناسید؟ ای بلاگرها کیرا؟ رستم اشور فواب کیه بلاگرها؟ شعباز دیگه کدام نوارهای آنهای شما پسند است؟ نام چی پسند است؟ برای چی؟ برای که هم یکم چیزی بمانی ندارم. یک چند تایی بلاگرهای با شما چی میکنم؟ پیشنهاد میکنم. دلوار سفارов صدای امید برادتیجی فارق و دیگرها. هم دلوار سفارов کم ترک شده. نه نصیحت‌های ساز میکنم اصلا آدم‌ها در معقوله چیز. السلام علیکم برادر. یک دقیقه وقت شما گیریم ممکن؟ ما از شبکه اجتماعی یوتیوب هستیم. میخوایم درباره بلاگرها یک چند سوال داده باشیم. از بلاگران تاجیک کدام ها به شما پسند است؟ از بلاگران تاجیک کدامش میگیم؟ خیلی کدامش که پسند باشه؟ کیه بلاگرای تاجیک؟ مثال هستای بلاگرای تاجیک نه کوچکار مگامبو نه خیلی بلاگران مثال هم حجمیگورن. اگه معقول نباشن اینو دامان معقول هستن کی نو کی میگن رستم میگن رستم کال میگن ممکنه که گپ زنیم. نمی رستم کال با کیه؟ هم بلاگر چه گم بسیار شده است. ایست نغمه بازی ایست هر خیلی بلاگر مثال باید چیز میشه. همین اساس من دا کی معقول نیستم. این رستم کال بسیاری باید مثال هر گپایی که لازم نیسته برآورده است. یعنی یک چند بلاگرها رو نامبر میکنم. اوید اینا چی گفتنی دارید شما؟ دلوار سفارov صدای امید برادتیجی و فارق و دیگران. خیلی دلوار سفارov هم میدونه چه مثال ویدیوهای خوب میکنه، رولیکای خوب میکنه. برادتیجی کارش هر روز ذکرشه. امید با فکرم هر روز زمین فاند فریبای. دلوار سفارov بهترین بلاگر دامی تاجیکستان است. بلاگرها چی نوار کنن که برای مردم پسند باشه؟ چی نواری؟ خیلی بلاگر یا مثال نواری کنن که پیشروی باشه، تربیوی باشه. مثال خیلی مسخره بازی نباشه. خیلی چقدر مردم یا چی عبرت گیرن. السلام علیکم برادر عزیز. یک دقیقه وقت شما رو گیریم ممکن؟
ما از شبکه‌های اجتماعی یوتیوب هستیم. یک چند سوال داریم. می‌خوایم فکر و عقیده شما رو فهمیده باشیم. از بلاگرهای تاجیک کی‌ها رو می‌شناسید؟ رستم کال اویا барада мегам барада тиҷи барон бо хемешносум ядча номошон хе намедом ҳам рекомендатсия да мебурам. کدام نوارهای آنها به شما پسند است؟ наворҳо бисин ман дастам шикастагӣ буд бахшиш видеои мада рустами кал махул ва ҳамсамон айдам тарафои мо демонай чи усмон махула творчестваш натури приколои баъзеаш махул нестам лекин приколои зур мекунам масалан вайн там пранк немхалио бо намедонам бо یکچند بلاگرهای دیگر هستند که آنها هم نوارهای خوب میکنند، مثلا صدای امید، دلاور سفروف، برادتیجی با فاریک و دیگرها. آنها پسند نیستند شما؟ برادتیجی вообще умам махул нестан, лекин умед махулам. Ну там он делает, короче, душевные там видео. И дигароша, ну нейтрально дигарош мада. Лекин хей, амой умед Рустами кал ин миёш более-менее состарам. Ну махулам видеошо. بلاگرها برای شما چخیلین، برای همه خلق و برای عموما مردم تاجیک چخیلین ویدیو کنن که پسند باشه؟ Ну социальные видео, мақсад видеои тарбиявӣ, жизненный меган, ам хай видео кунан, ай ҳаёт гирифта ам хай видео кунан, мақсад я чиним чи мардум мебина, хчонда чи мегиранд, ну как бы они усвоят урок, возьмут себе что-то из этих видео. Хали. Рахмат барои ақидатон. ассалому алайкум бародари азиз. мумкин аст як дақиқа вақти шуморо гирем? мо аз шабакаҳои иҷтимоии ютуб ҳастем. мехоҳем як чанд савол дошта бошем барои шумо. дар ин бора фикри шуморо фаҳмида мехоҳем. аз блогерҳои тоҷик кадомҳоро мешиносед? аз блогерҳои тоҷик усмон ҳаста гап мешиносем, бигусатр аккаунтара ва ҷононра бисёртарашон навигиё ападем. кадом наворҳои онҳо ба шумо маҳқуд? ростига вапаҷон ё шав хатамшан пранкҳои усмон ҳама чиёш маҳқулам, мақсад гӯш мекунем ва бисёртар мақсад шон мире перода асосош. хуб, чанд номи блогерҳоро барои шумо мегирам. садои умед, диловар сафаров, фарик ва барадатиҷе. онҳо наворҳошон ба шумо писанд нест? диловар сафаров ва садои диловар сафаров ҳамаш писанд аст. баъҷа кана фаромӯш кардама, ана садои умеда кам тамошо мекунам. мақсад бародари азиз, дар кадом хусус барои шумо наворҳо пешниҳод кунанд ки ба шумо писанд бошад? умуман фарқаш нест. ҳам чизе ки масалан ҳақ бошад хубтар мешавад. бисёр ҳар чӣ мекунам, масалан якта навор дидем дар чоршанбе якта блогер аст, агар вилояти Бадахшон аст, дар бораи бисёр гапҳо гуфтаанд. масалан паздани тоҷикӣ хидмат мешавад. ҳама хоб Бадахшонӣ бошад, хатлонзамин, суғзамин, ҳамаш мо дар милазаи як парчам ҳастем, зери як нишони давлатӣ ҳастем. барои ама агар чӣ хуб мешад дар бораи ҳақ, масалан чӣ хел бигӯм, якдигар фаҳмӣ кунанд, чӣ чақа нашавад бардори хидмат. мақсад якдигар фаҳмӣ кунанд, хеле хубтар мешавад. масалан чӣ хел бигӯм, иш ати дигар касгар накунад, каса накунад хубтар аст. якдигар фаҳмӣ дарбан хеле хуб мешавад. ассалому алайкум бародари азиз. мехоҳам як чанд дақиқа вақти шуморо гирем, мумкин аст? мо аз шабакаи иҷтимоии ютуб ҳастем. як чанд суол дорем. аз блогерони тоҷик киҳоро мешиносед? аз блогерони тоҷик диловар сафаров, садои умед,
صدای امید دلوار سفرов اون برنامه‌های ساز می‌برد اون در وضعیت تربیوی وضعیت چی برنامه‌های ساز می‌کند خیلی بیام کدام نوارهای بلاگرام به شما پسند است؟ میخواید که درباره چه نوارها کردن برای خلق پیشنهاد کنم؟ نوارهای دلوار سفر به من خیلی معقول است. اون نوارهای تربیوی از جهت تربیه از جهت چی نوارهای ساز میبرد اون به من خیلی پسند است. اون نواراش تربیوی ساز است از جهت. السلام علیکم برادر عزیز، یک چند دقیقه وقت شما بگیریم ممکن است؟ ما از شبکه اجتماعی یوتیوب هستیم، میخوایم چند سوال داشته باشیم برای شما. از بلاگران تاجیک کیها را میشناسید؟ کدام نوارهای آنها به شما پسند است؟ سلام علیکم، میشناسیم خیلی نیم شنبه میشناسیم قریب. کدام آنها به شما پسند است؟ کدام نوارهای آنها به شما پسند است؟ برادر تیجی نوارهاش معنی داره خیلیش خیلی با هسته اگرون تایشکی مثال معقول نیسته خلق در مدر. من چند بلاگرها رو برای شما نامبر میکنم، با فکر عقیده خودتان پیشنهاد کنید. هستند دلاور سفرov، صدای امید، برادر تیجی است، با فریق هستند. اینها به شما پسند نیستند؟ دلاور سفرov نظر بلاگری خوبه. صدای امید، صدای امید دو معقول نیست. برای چی؟ خیلی بعضی چیزاش معقوله، ویدیوشون بعضیشون. چی برنامه ها کنند که بلاگرها برای خلق پسند باشد؟ خیلی اگرون چیزای تجربه دار باشد، اگرون چیزایی که تربیوی باشد، خلق در پسند باشد، معقول باشد خلق. بسیارتر کدام برنامه های خلق پسند؟ برنامه هایی که مثال خیلی بگم تربیوی باشد، از آن یک عبرت. بله تربیوی باشد، از اون یگان چی عبرت گیرن. بله.